Atongoria kuuma mwena wa ithũĩro matongoretio ni mũmbunge wa Lurambi Titus Kamala na ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Rafael Otalo nĩ maingĩrĩire mĩario ya munene wa watho Githumu Igai ya kuuga atĩ mũtongoria wa mung'ethaniro angĩhitithio ni egũtuĩrwo gĩkuũ ta ũrĩa watho ugĩte. Huwezi kusema kwamba Raila is going to be atashitakiwa under treason. Treason gani? Soma katiba vizuri na ujue ya kwamba chapter 1 ya katiba ya Kenya inasema the sovereign power is with the people of the Republic of Kenya. Atongoria aya maugĩte matirenyenyo ni mĩario ya Muigai no ni moretie mũtongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto kũgĩa na gĩikaro na Raila Odinga nĩguo gũtigĩrĩra ni aheo kanya thirikari-inĩ. Sisi wote tuwe katika serikali hii, alafu tuanze mabadiliko ya kikatiba, tutengeneze sheria ambayo inahusuka na mambo ya kupiga kura, we carry out electoral reforms, na tuangalie mambo ambayo haijaenda vizuri in the constitution so that we can amend where necessary. We make Kenya an all-inclusive country. Na kwa kaunti ya Tharaka Nithi, gavana wa kaunti hiyo Muthomi Njuki nĩorĩtie Odinga gũteyanirie itua rĩake rĩa kwihitithio akiuga ni mũgarũ na watho na katiba ya bururi. Amolo Odinga, tafadhali, kama unataka kwenda nenda pole pole silently, hapana leta mshukashuko Kenya, kwa sababu na mimi najua ukinyongwa kuna watu watashinda hapa kutupa mawe na kuwasha tairi na kujaribu kuchoma wengine katika Kenya. Njuki augĩte ni ũndũ wa kĩeha kuona wakiri James Orengo akihe Odinga mataro matagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Wanjiku wa Waweru.